Assalamualaikum warahmatullahi YouTube kanalının görüşleri. Bugün Talas облысы Талас шаарында мал базарда. Видео лайк бас комментарий жаздырыңыздар. Топақтардан баштап көйлердің бағаларын біліп бересіз. Қаншада отыз байке? 60-тан, еркектері? Урғачы 60 мың сомнан екен. Бұларыңыз ше? 58-ден екен бұлар. Күн суық, қонып қалдық. Қаншадан екен байке? 50. Яғы 50 екен. Урғачы еркек? Урғачы. Урғачылар екен. Екі өтен урғачы. Жақшы. Қаншада отыз жеке? Ne güzel. Urgaç erkek. 55 bin somdan urgaçlar. Bunlar çe? Arzanarak bulu? Çok Erkek ya? 58 bulu? 48. 48. Ha, жақсы. Dolar ne aytыңыз çe? Doları 30'a olsa verip. Urgaç ya? 30 bin som. Kaçada otuz? 50. 50 urgaçı. 50 bin som. Bu muzo kaç eken? Erkek eken ne muzo? Kaça? 43. 43. Olur kaç olur? Narkızı çe? Olur baları. Şep narkızı. 33 urgaçısı. Urgaçı 33. Жақсы. Kaçadan eken? 48 bin som. Onuzu 50 eken. Kaçadan da otuz? 50, 45 arasındayım. Bu kaça? 45. Bununuz 50. Urgaçı. Narkınız da urgaçı. Var da öze turan can başlığı jol koy. Öze. Жақсы екен. Қаншада одасыз байке? 63'ten. Урғачы? Urgaçılar. 63 мың сомнан сұрап отады. Hadi 60. Bunun da kaç var? Bunun da kaç var? 63 мың сомнан екен туғандар. Қаншадан екен? Қаншадан екен? 45'ten. 45'ten. Bir alç. Бұл 40. Жақсы. Қаншадан екен? 60. Урғачы? Еркек. 60 мың сомнан. Еркек. Жақсы. Анда мен монша немен бар, уақыт көп кетіп бар. Даң еле да. Қанша? 73 е? Жақсы. Кейім ол өткен, жақсы. Нарқылардың 66. Яғы 66-дан кетті ғандар. Бұл сен күйе? Қанша? 50. Жақсы. Kaçadan da oturan? 75 bin somdan kazanır. 75 bin somdan. Şef balığı kaça ya? Doları He, 74 dolar. 74. Жақсы. Stiki kaça? 70'ten sorup dur bak. 70'ten. 70 bin somdan kazanır. Жақсы. Belki kaçadan eken? Ya. Kaçsın? Ne olur? 75'te dur. 75'ten. Kança düşüp veresin? Şükür ama bazı. Aytыңыз, noğa verem boldu. 67'ge bergen joksa, bularçı? Narkını bilmem ama neyse başka. 68'e bergen yok. 68'ge bergen joksa, üstüne biraz koşsa ketdi. Жақсы. Kançadan eken? 68'ten. 68'ten. 68 bin somdan.
68 ming so'm ekan bular. Qanchada otasi? 78 dan. 78 dan. Bo'lar, a? Bo'lar. Tushib berasiz-da? Yo'q, bo'lar. Bo'larlar. 78 ming so'm tuganlar. Qanchadan bo'y aka? 70. 70 dan. Qanchadan tushib berasiz? 1000 so'mdan tushib beraman. 69 dan ketdi degaydi-da. Yaxshi. 69 ming so'm. Aytib qo'y, tap qo'ysin. Qanchadan keldi? Kecha tap qo'ysin. Qancha suv. Shep. Qancha bo'ldi? Tapalım. Alınızdan buradan can. Shep, bo'lar bazını aytdingizchi. 66'dan buldu vereyim deb turam. Ketken ture 66 dan. Tuğanlar 66. 65 dan bo'lsa ketken yo'q dedi. 66 bo'lsa ketdi deydi. Ko'ting bu qalar qiziqqanlar bo'lsa mana. Shep, nomeringizni aytingizchi. Gerek yo'q bu. Ya. Aytırız. 706 men 23 90 qiziqqanlar bo'lsa chalaversa tandir. Tamam. Qayerda bo'ldi mal? Baqayatda. Baqayatda Qirg'izistondan bo'ldi. Qiziqqanlar bo'lsa chalaverasizlar. Qancha aka? 75 bo'lar. Bo'lar 75. 75 ming so'm. Yaxshi. Yaxshi savdangiz bo'lsin. Qanchadan ekan? 80. 80 ming so'm tuganlar. Qancha ay ushlar ham? Bir yosh bo'llikda? Bo'llik. 8 ay, 9 ay bor qo'y. Yaxshi. Savdangiz bo'lsin. Qanchadan ekan? 85 dan so'rab. 85 dan. 85 ming so'mdan tuganlar. 85 ming so'm. Qancha ekan basi? 74 olsun. 70 ming so'm. 70 ming so'm. Bo'lar qancha bo'y aka? Gelişim bağı olsa. Yo'q, bunday moncha bo'lsa ketdi deganlar bor. 68. 68 ketdi. Yaxshi. Shu bazını aytib qo'yish. 80. 80 ming so'm. Yaxshi. Yo'q, tartib ko'rsatib beraylik. Qanchadan ekan ya? Bog'lar, sheftir. Bog'lar ayt 90 dan. Bir yosh bormi, yo'qmi? Bir yoshlar. 90 ming so'm. Yaxshi. Bo'ldi, bu yoqda o'ylar tartib beraylik. Qancha ekan? 100. Qanayni? Qachon tug'an? 1'de 2'ni. To'lakmi? To'lak. 100 ming so'm. Yaxshi. Qancha ekan? 80'de otur. 80 da otasi. Bo'z bo'z emas. Bo'z. 80 ming so'm. Yaxshi savdangiz bo'lsin. Qancha otasi bo'y aka? 180. 108. Qancha tut? To'ng'ich. 108. Yaxshi savdangiz bo'lsin. Qanchadan ekan? 95 so'rab. 95 lira otlar. Qizir a? 95 ming so'm. Birde tuğam. Uyda. Qancha do'st aka? 108 deb turum. 108. Üçe verme koydu. Yaxshi. Birde tuğam. Bir de tuğan. Sütü var mı yok mu? Baylangan buna gör. Bir jarmay baylandı. Bo'larlar qanchaymi? 104 bo'lsa ketadi. 104 bo'lsa ketdi deydi. Bununuz şu. Bu 108 deb turum. 108 deb tur. Bu ekin tuğan. Yaxshi. Bu bo'z hozir. Qizir. At ko'rsi. Baylangan. Yaxshi. Qanchasi tuğutu bu? 3-chi tuğutu. Bo'lar qanchaymi? Janas. 130, 35. Bo'z biroq. Qaysi yoqqa boradi? Martqa. Keyingizichi? 90 qizir. Qanchachisi bu? 3-chi tuğutu. Yaxshi kela.
Қанша екен бұл? Қаншаншы тут? Екінші. Жақсы. Қаншадан екен? Қанша екен? 110. Қаншаншы тут? Білбейсің, жақсы. Қанша дауыс бәке? 145. 145. Боз. Қайсылайға барады? Жасқа барады. Жасқа. Болор қанша? Болорын айтыңызшы. Байке. Қаншаншы туыты байке бұл? 6-шы туыт. 280 мың сом. Азыр сүті бар бі? 15 литр сүті бар екен азырқыға. Туғанға 40-қа чейін береді дейді. Нарқыңызшы? Адошынды. Бұлар не пар адошынды? Швед. Швец. Телефон номеріңізді бересіз бе? Тартотын, может, жақтан өтіп кетеді. Телефон қалып қойды машинада. Жоқ, номеріңізді әлеме, телефоныңызды. Номеріңізді білбейсіз, жақсы телефон номері білбейткен да. Жақсы желінді екен. 280 мың сом. Туғандар, ушуменен видеоны жиынтықтайсыз, видео лайк басып, комментарий жазып тұрыңыздар.